Uno omusumba atatya biduduma abyogedde ensonga asinzire ddala eri mu balala General Museveni gy'agamba gy'ava n'aweereza obubaka buno. Ugonjwa wetu yakiendelea hapa
Is this a church barrow? So, Bible concludes says life is suffering. Ukaja kukuisha na jawabu gratitude. Na wena message kidogo ndio henesi Filipa au nimesikia mzani kikashukiri. Ndio henesi Filipa na kanisa na ni umana katika mdomo wa mshuma tujiri. Yini mwakabaye akabora mukaramu deba na bishuna riba aina bishuna bagai tikamsha abishuna sham amana wata foster children can gratitude chacha kuchika answer what but it answer giving thanks to God avoid kabla kusema mawe of course wapo filamu ya kabisa kuungana mwanani ashasha kushche majaka ile shida nini unganga shasha na hata ni shasha mweha majira ya baro ndio human konka majahanga tumanya kwamba kanisa tumu kama hinduzi Kibura, owitu nikai, nomwiguru, owitu nomwiguru. Hapa inapatikana jambo la ukakasheme kwangu, bakalura, kagete gereza, nombe uchi, nombe mi, nozobe Yesu, simple defined. Hapo chama kwenda hapa manyaka za kwa Biblia ya shamba kwa diploma wani chama. Kani na ile ukunda hanga kwa bila hanga amira takuba kamsaye na hanga kana abasa kwa kazi ya bora ya Islam kama ya muhandabwe ya basa mashaka ni babasi hata ile ya hadithi abakolisha ya kalisha ya kata nejera tumanya kwenye hii iyo sisra ekitulamu omuseeki kweshema tuyina ekyombeko ekirikutwala ruhanga enju ey'omwigulu etombekirwe emikono ey'ebirondero. That is very exciting. Ababa bakumanya ekiramu kya Ruhanga amasika gali mukukula Ruhanga n'okumukuratira n'okumanya omunsi omuntu y'abahinduzi hariho ekyombeko ekiyole obukyewe hatwe za kuzamu ekyo kyokuyitandira okaleka kugira mwawa abakoze n'enseegi n'omushenyi enju yiteyosisira oswisira n'enju erukutonya enju eyo takubasa kwetegana kwebomba eyatanyekwaranya omuyaga gwija kukitwara gwenu amagara gawe nkogari enju yitu yosisira egeke nawe kiweza kukitegereza ekyo tokubasa kwanga mutayi wawe wayinza kukitegereza tokubasa kugira manyi kugira ngo nyoni imanya nyoni ishobora nyoni ishoborokerwa waba tokubasa wayinza kumanya kumubiri enju yitu neyosisira n'okunda omutima okunda efa twaliwo nototakunda n'abatakishobokire n'abataketegereza waliwo omuntu olina okuba mubi ayina ewangu ali omuyisi n'abataketegereza ekyo bantu bwekikunda ne enju yiteyosisira kwebishimwa kati ekyombeko ekitombe kiri mukono y'abantu nahabwekyo nibasaba twehereze Mukama Ruhanga waitu ale bwabemenezeka kakwatira ekyo tureba mu Yohana 14 omushoro gw'okubanza kwemitima yange etarushomerwa
urwo rubazi mwikize ruhanga nanjye munkize umuntu yavuga harimo imyanya myinshi yo kuturamo buri kitari kityo bukabugambiriye ati muza kubategeka gisize imyanya namuraganisa koroyo kurasaba kristo ekyo nokinkiza okebiro bingi tulina abakurasaba kristo sande nashaba mande ayomba chwezi olwakabiri ayomba fumu abanyarwanda mukama tugererwa basi kono tumanyahanga ijo aho mwana akoze research PhD ya witchcraft y'abafumu alina presenting paper makere bayisenza internet stories crashing mwenda kumanya tukayuka uyenda kumanya Christianity baba tuona kwa kile wana nira kumanya witchcraft akutira what is it no sasa banyagala kama twende college hatujabishwa mchenji chokuma nyakanga nokwetesa kushebeza hanga niwe muhanga Yesu akaya niye muhanga n'amazima n'amagara negesibyona nebyegombe naki nebitukuza omwe byona n'okushesha the ultimate is Christ kandi wetakuhinduka nabwe kwashoka abaheburayo ishura y'ikumirisha ogwa munani nukugira ngo Yesu okuyabira omumwanzi nakatari kwayo kandi tarukiruka abaheburayo ikumirisha ogwa munani nukugira ngo Yesu kahinduka ebyesi bihinduka nebyo kwihinduka jo tubirezino kukoro aliya yakaijo tubirezino na minister wa local government abanyakaijo sekende so tubireno biri ni bagambara kuruka bantume tunakusima hanga aba UPC bakombe kama kushiraka akakuwe na chikana hata kuenda kuonyesha hanga wakili utinachi naye baba ndogo tunacho ndani alikuwa hapa tunabii Yesu si wote zeka ndugu yetu yukisi hata yukisi ijo kaza kusoka bakali na bishop kwa kusoka bali kumweka na zaidi ninyi na ndio kusema naganira nabayo n'abakuza y'amashuri akubanya n'ibintu y'amashuri amashuri y'agatatu bajyate bishop mukuru amashuri y'amashuri y'amashuri y'agatwari tunakabu atuna agatwari ukapanga yukisisha kwa manyeko kashatora tunatu na waje sima ekakore kama machimbeji Ejo, kafabati zika. Bibi yetu bali. Na yoka noshoka ejo. Oroni Yesu. Na yeo, ijoka kutabaka mbele. Na yababia kaka na shamba. Na yeo Yesu sikile ni kwa. Nijenga nazi na hati kubali katika kuhinduka kuongeni milioni omsheni milioni alisheni omsheni na wecho okunda na kukumeho mutagenda kukumeho mjini kundani kwa taksi kumanu ya shokoka rakwale wamrebewe urabari kumi mkwate mkwere lero tuomekane n'ihanga yetu ibase kutunguka etagizireke ishoboroke kandi zirajya kukamasimu ukacishireke milioni ukwehereza Yesu okushorwa ishura ya gatatu okushorwa kwa 20 kugira ngo reba ngiyaho n'ingongota n'inguza ko kwigura niza kutahamu n'indya niwe n'inywa niwe biho
yabyandika yagambe ndio mwelekezo kanisa hili ya Kagera na mliwa TV na bwana mliwa na kapteni sana kwa baba mshauri mwana ni tunachoanza tulia tena mkazo wa jambo ukija kwa mkazo wa ukikubwa amazima nakyo okumwaga okuseko wendo w'amazima tugamba amazima luwendo muhanda yesu omuhanda n'amazima naki amagara abokuba baleki tutubaho tubahawa mukama kandi n'okutufa nabo tufaho abamukama kama okukisha kama hamushobozi twenda kwehereza obuweereza okutuuka ku Yesu n'ekibuuzo kye emyaka buli agireyo mingi kwonka kimanya buli akayitu ey'omunsi ogwo okagituterekera buli oba alina emyaka ye ekikulu munonga nakakwata akitwirira mukamala mugatu twenda kusibukulira nakubeka kabisa chuma isabe mashobola chekwa ndiwe muhanda n'amazima n'amagara akashikana kuzomu training college kwetegereza ekigambo kyawe n'okukimanya mwene kusaba abaana be obuwumbuzi okukola atuwe n'okweyongera kumanya n'okweyongera kwehereza kandi nabaziikyabo bonna biija nabo nisaba mu Mukama wabwire kweyongera kureba n'okwetegereza n'okumanya buli ensi yonna n'omushenyi tuli abahinguzi tulabamu n'ebyobutegeki byonna n'ebyakanya bwanyi poka ekikulu niba otakufuuka tegekero tumanyire twaki tuzune nabwenyumira kwebembera obushake obasa kubolya obundi Mukama yakushobora wanyetegereza wakushobora kirwa noyenda okuhereza omutima gwawe tekuza kushaba ngoyemerere olw'omukono n'ebintu nikushaba kugakirwa challenge era okolanga n'ozagandira abandi tokugaha nange kunareba kyolo okuyagenda n'abaana badokita bashobora nayonja kwetegereza kwamagezi bibiina ibagarukira Yesu we muhere witu we muhanda n'amazima n'amagara kandi kandi tufaga n'otufaga Mukama nawe ekyo obuhungiro tukulu obuhungiro ni Yesu tinanye tunyabibona nabyetegereza nashoboye nayehereza Yesu nobasakira kamwe bwambe ayi Mukama nayereba kandi tutashimire gwere Mukama nikusaba ng'osaasire ebibi byange n'amazima gange n'obwenje bwange nakwehereza nazaasiya ebigere byawe onjone ontambire onkize yebaye Mukama nakwakira k'omujulu wange omwizina lya Teete n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omwera amen omugisha gwange obusobozi bwona Teete Omwana Omwoyo Omwera kumenyiwe kandi omugisha gwange kwebembere kumenumanyakanga kuhereza ekitiibisa kandi alikikwagaho hati Aziza
kale byebyo mu kusaba okusabira maama Jole Mugisha eyavudde mu bulamu obw'ensi. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya maama. Ebigambo bya Musumba mubiwulidde bulungi, bibadde bya ddala bya nsonga nga bikondera ddala wali wasingira ddala. Kale mbaagala nnyo, Mukama bakuume maama Jole Mugisha, tumusabira Mukama Katonda mu ekimuli eky'emirembe, ekitangaala eky'olubeera kimwakire, mami atebenkere mirembe. Amina.